Adicias bravemunde, pla bengudos. Mercês do public, pla bengudos e pla bengudos para este dog show diretamente de Narbuno. Nesem ici, à la salle des Foudres, al Castel de Montplaisir, um endret força cargat de história e também de bons odus del bom vida ici. Será acompanhado por de convidados de trio e também por nossos cronicaires Marie Lavitte, Olivier Dubourdieu e David Gros-Claude. Bons mercês a todos, o público que é ici presente e também a vos outros que são em direto via sur Facebook e também sur nosso site www.octele.com. Passarem diretamente ao sumário desta edição. La rumbo é um style musical bengut des catalans e reportagem Octele a Perpignan. Veni de Montalbà, al costat de Toulouse. All'escasenso della Grande Guerra, Laurence Cavalier nos parla del caporal Bartas. En francés, certificat d'études, como se diz, polidolengo francês. Le premier jour, era un bi blanc avio gusta iranja. L'enologia o espaço tanaisit, como se imagino. Ao seguir, nos falará do lexic del vi. De trabalhar sur tant de trucs différents. Apres as inundações que se passaram ao debut do mês de outubro, Octele a net parlar amb os estagiantes de Vilo Gaienc. Et peut-être assis sur son plateau d'Octele. Di l'émission Cara a Caro, Fanny l'artigo ressalpet lo Senato Alain Marc, une conversa sincera alentour de línguas regionalos. Bonsoir, la colo, Octele, bonsoir le public. Adieu. David Gros-Claude, Olivier Dubourdieu, Marie Lavitte. Est-ce que tu as la route pour venir ici? Gratuite. Gratuite? Gratuite, oui. Ah, qu'on fait des bien? Ah, le budget pour Octele? Ah ben, c'est un thème appréciable. Après, on peut penser ce comme bon, mais elle est gratuite. Alors, conhecias já Narbuno? Vocês já benguta ici? Non, Marie? É o primeiro copo para tu? David? Ah, Narbonne, un carrefour de la civilisation. Évidemment. Et pour tu, Olivier? Conheci d'un peu força de tenses. Escutas, Narbonne é uma vila de história e cultura, é uma vila de personagens força interessantes também, como nosso heroíno Ermengarda, que se passou força de causas em esta idade mediana, e também a terra de Cecília Borel, de Ernesto Ferrur, Marceli Albert e tantos de fenos e homens que bastante a história desta vila que há mais de 2.000 anos de história. Sema ici Serge Granier e Yves Seguier que nos falarão de história e porque paz de língua em terra narboneso. Bonsoir a vos outros. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir Yves. Alors, é verdade que Narbuno é o carrefour da cultura europeia? C'est toujours resté un lieu de passage, donc il y a toujours un moule de peuples qui se sont croisés ici, qui sont passés, d'autres qui sont demeurés. D'un pays, alors pas d'un pays, la fondation de Narbonne de Saint-Désobéit, mais force avant qu'il y avait déjà un oppidum élysique ici, à Narbonne, à Montlores, juste à côté. Et déjà, il y a des peuples venus d'un Paulin, des Ligures, enfin, des peuples déjà barrejats. C'est-à-dire qu'abans l'arribada des Romans, havia já um povo que habitava esta região? Oui, il y avait déjà un peuple qui était des commerçants, déjà, qui faisaient venir des mercos, des forçolencs, et aussi qui commerçaient avec les peuples, les phéniciens, les grecs, alentour des produits locaux. Serge Granier, bello que existiu também ligação amb o fato que a mar grande, a mar nostra, era ici também, porque parece que a Mediterrânea reculada 11 kilómetros depuis le port de Narbonne fins à la mar. É verdade tudo isso? Lo fluve aude servicio de envío de comunicação e donc il y avait le carrefour narbonès. Avant la création de Narbonne, il y avait 3 villages fortificats
all'entorno delle Bucos d'Aude, che erano a Socapelanaro, Pechmao, Mullaures e Enserino, e si svegliavano il caire furg de causos che venivano per la via della Garuno e d'Aude fins alla mar e lungo della costa cap al sud e cap a Grecia. Per esempio, per fabbricare il bronzo de cuire si intrappava un po' dappertutto, ma d'estate era mai rare e si faceva venire dei Cornualios. E già facevano venire l'estate e partissero après per Grecia, eccetera. Giustamente, Narbuno è spesso un club di Narbuno, ma è anche un narbonese, e che parla anche di questo cammino, la Via Domitia, e splaco Ives. Oh, la Via Domitia, donc, era un cammino grande che faceva il tour de Méditerranée au fin finale e che si imbrancava la Via Aquitania, che è partissio lo lungo de Garuno e cap a Aquitania. So che nos cal sempre è che Narbuno è la primiera villa in de foro del Rumo che è stato bastito per i romans. È zacco, non, Ives? Eh bien, ouais, un peu, parce que bon, existe ici quand même un petit peuplement sur l'emplacement de la ville à l'Eurodar, tabé de l'Isique, mais tout petit. Et après, plus romains prennent la ville comme port avancé par rapport à la mar. Et donc, bastiguèrent la ville complètement. Et c'est une capitale, la capitale de la province romane. Et à l'époque des Elisiques, à qui se suonava già Narbuno? Alors, des recherches que fourrent fait, et il y a des références à Naro, qui est la ville originale ici de Narbona. Et après, c'est appelé de Narbo Marsus, à l'époque romane, per des cairo dédiés al dieu Mars, mais avions tourné reprise à quel nom qui est venu d'une racine oronymique, enfin, qui désignait le laigo. E quins outros pobles han passat per ici, e mai des Elisics e romans? Alors, à Montlores, on trouve des monnaies qui venaient d'impertout, des Phéniciens, Grégos, Étrusques, enfin, donc tout aquel monde, si sont passés, si sont restés en contact avec quel peuple per des commerces. De tot biais, Narbuno é verdadeiramente uma mescla cultural, amb de ligança amb d'altres viles també, per exemple, amb Perpignan. Perpignan, Béziers. Oh, Béziers, il y avait à cette époque le contadors grecs, le Massillot, Emporda, enfin tout à coup, era tout ligat, religat per des commerces. E nem sabes que os liganços entre Perpignan e Narbuno avaient também uma cultura que é pas que francesa, uma cultura occitana ou uma cultura romana, avaient também uma cultura que é um pouco latino, un po'... So che era interessante, mai che jamais desinteressa la storia di Narbuno, es que viven un canviament, se n'entrin de viure un canviament de civilització força important. És so que meno de canviament. Fi final pot parlar de l'història de Narbuno d'un punt de vista francès, tradicional, tradicional d'un qualque temps, o lo veire d'una façó amb mai de distància. E cal dire che quando io arrivai a Narbuno dins els anys 70, per dire les coses com su, dins l'esperit de la gent, França, hi havia França, fin final, e hi havia un cap que era París, e Narbuno era el truc del cul de França, per mai. E è d'entrin de canviar a causa justament del canviament de civilització que vedem. E alla vez, per vedere la visió tradicional che hi havia de Narbuno, on pot veure aquí, de l'Occità in general, perquè Narbuno és un pau simbòlic de la història d'Occitània. Aquí és una pàgina d'un atlas escolar i popular força expandit, e se veu que diuen langue romana, mostra un pas que la mapa de França, langue romana, français, ancien domaine de Languedoc,
Va prendere una carta come aquela, segundament, merci Sergi. Bon, segundament, espanyol o català, espanyol. Ce que implica dos causes. D'un costat, que l'occitan seria de francès, o seria naturalment francès, i el català seria espanyol o naturalment espanyol, et que le catalan et l'occitan serien à despart. En tout cas, Sergi Grenier, aquel mescladis entre las culturas ibéricos e la cultura occitana se fa encara a Lurudaro. Per exemple, abbiamo ici un livre de Guy Bertrand qui fait aquest livre, les musiciens gitans de la rumbo. Et octele anat veire aquel monde. Les gitans font partie daqueles que se vengaram se instalar em son nostre. Se sont integrats, mas han saput també guardar leur cultura e leur fau viure. Alors, Guy Bertrand acaba de sortir un livre sur la rumbo, la musique creada pelos gitans de Catalunha e d'Occitania. És un livre per illustrar amb les fotografies de fotògrafs passionats. Octele, donc, os anat veire aquel monde, un rescontre amb l'autor e també un jube musicaire. Supic, sus octele. Veni de Montalbà, al costat de Toulouse, et m'intéresse la question de la musique traditionnelle. Primer, quand eri jove, stava al Conservatori Occità de Toulouse e un dia il Conservatorio de Perpinyà m'invita a preparar un departament de musica tradicional a Perpinyà. Per io, los gitanos tocan el flamenco e parlen espanyol. En parlant amb ells, parlen català i toquen rumba. És un català amb força termes en occità. Aquella rumba ven de Cuba i de Puerto Rico. Toquen tutis rumbas. En català, me la canten en espanyol. Aquest, si no m'engani, és aquest home el Jarumu. Jarumu. Aquest home el Jarumu. Hi ha un munt de temps, això. Me fa ple de veure coses així. Fa souvenirs. I souvenirs així ara n'hi ha pas més, perquè ells són pas més, pobrets. Això ho feien quan hi havia un casament. Ah, sí? Ah, sí, quan hi havia un casament ho feien, això. Ficaven guitarres i les dones ballaven, els homes cantaven. Ara ho fan pas més, això és perdut. Ara lloguen sales i lloguen musicians. Guaita, quan anaven vestides abans les dones, eh? Sí, sí. Anaven molt ben vestides abans les dones. Ben vestides, eh? Doncs hi ha el simple, el primer. El primer és aquest. Després n'hi ha plusieurs, n'hi ha aquest també. Després hi ha igual que aquest. El que hi ha que aquest és igual que aquest. Quan canvia hi ha la bassa, el que sigui aquest, hi ha per la bassa aquest. Aquest és el Manitas de Plata. Sí. Ell era de Montpeller, tocava la guitarra a fora, als carrers a la nit, amb a foc, i com nosaltres hi anàvem sovint a Montpeller, el meu pare escoltava i va aprendre a sonar amb ell i cantar.
Los musicaires gitans de la Rumbo, un livre de Guy Bertrand, e vai seguir aquele mescladis entre os peuples ibériques, os occitans et os catalans, c'est parce qu'ils comptent des nouvelles. Nous, c'est parce qu'on des nouvelles, a toujours existé. Déjà à l'edat méjana, il y a eu un peuplement espagnol fort en Narbona. Et il y a toujours eu des scambis, où on arrive à masse à la début del siècle à la fin du siècle XIX, pardon, avec l'expansion de la viticulture. Et ici, il y a eu même un barri créé spécialement pour aquells travailleurs à Narbona qui porte toujours le nom de Carrière de Madrid, Carrière de Barcelone, pour rappeler un peu le pays, et un peu cantonat ici dans un barri à l'est de Narbona. Marie Lavitte, venez de Pau. É diferente da cultura, conhecios já todo aquele mescladis, a Pau se passa d'aquestes biais. Que descobri, para mim, n'abem pas aquestes influències mediterrànies de seguida, donc tallo que jo he descobert, mas que em demandi que hem parlat d'història, quin se viu au quotidià a dar aquest multiculturalisme. Et hi ha escanvis entre les comunautats o hi ha isolament, ne sais pas, c'est quals són les comunautats presentes a dar? Alors bon, il y a un peu de tout à Narbonne. Bon, Aro, ça y passe, mais par exemple à Narbonne, il y a eu une arrivée massive des harkis à la fin de la guerre d'Algérie et en bastit une ciutat à Narbonne, spécialement pour les harkis. Donc il y a toujours eu aquelle arrivée d'un costat ou de l'autre des Méditerranés. Il y a ciutat d'après la communauté gitane, que va parler dos harkis, et il y a vertadierament une intégration ou est des murs isolats, quoi, ouais, la réalité. Eh bien, je pense qu'il y a quand même une tendance à vivre un peu embarras entre elles, mais forcément la ville se mescla à un moment donné. Le monde se besoin, le monde et alors surtout quand il y a le costat un peu festif, des musiques et tout à coup, bon, bien implique forcément des barrejadis, ça ramène le rap et tout à coup, le joue font le ligame naturellement entre les musiques et la musique occitane, t'as De tudo biais a l'instrument, o qual se bulega em pau de impertuta a cada copo. À la vez, e nesta semana onde se parla força de transporte, David Glocode nos prepara uma crônica para nos falar de mobilitat. Io che volevi parlare della mobilità e ne abbiamo parlato qui, per me la mobilità che è una virtù moderna. Nous scaubulega absolument qu'il y a la mobilité ferroviaria, il y a la mobilité automobile, complicada, parce qu'il y a la mobilité cycliste, la mobilité pédagna, et puis qu'il y a la mobilité historique per tous les territoires, comme ici, à Narbonne, qui veulent être territoires de mobilité de passage. Et donc, qu'avons parlé dos Rumas, d'après la Via Domitia, Narbonne, qui est le centre du passage de non sais quantes personnes, je crois que s'appelait Carrefour du Sud, non? Qui era la publicité de Narbonne. Et puis Narbonne, qui est au centre du Reiaume, qui est le Reiaume dos Visigoths, peuple migratoire et peuple nomade, qui à un moment donné a créé un Reiaume. Et puis, que podem parlar de mobilitat hortensiana, els mamuts que migraven també lo long dels Pirineus au moment de l'era glaciària, et puis els ausets que he vist que comptabilitzaven l'any passat, 2017, un nombre record de cigonyes que són passades en el seu narbonès, exactament 10.335 cigonyes són passades sus Narbona, sense comptar els auseros, els passeros, les rapaces diverses i les grues. Donc, la mobilitat de plumos, et puis la mobilité touristique també d'après les autoroutes. Et Dieu sap que ici la mobilité touristique qui est importante. La mobilité dels camions també agradible per l'oreilla et les oeils, a Narbona pla presenta. Donc la mobilité qui est la modernité, absolument, tous les politiciens qui parlent de mobilité, mais esta moderna que cal parlar de mobilitats au plural, aquò que è ancora més moderna. Per me la mobilitat que a tendència a canviat de più letra. Per exemple, mobilitat que è positiu, ma c'est començat per immobilitat que comença a estar negatiu, que è il nostre món que vau a ça. Migració, per exemple, que è neutra, com els ausets passen, tornen, que són neutres. Mais immigració,
che comincia a suonare negativo nel cap di qualche persone che hanno una mobilità cerebrale ridotta. Mentre che emigrazione che sembra positivo per me che l'avventura, la scoperta, ma il problema è che qualche persone che sono emigrate, che sono immigrate dos autres, donc che abbiamo difficoltà, questione di punto di vista unicamente. Los immigrati sono persone che sono in mobilità obbligatoria, che ne prendono pas tout temps plaisir a estar mobiles, mais enfin, a noi che sono visti come persone che hanno tendenza a mobilizzare unicamente per che vienen e approfittare di vantaggi che non avranno pas a lui, so che mi sembra limitato come concezione della realtà. Ma che prepausi il concetto più moderno della mobilità, che abbiamo inventato il concetto di e-commerce, che è il commercio per internet, dunque che prepausi il concetto di e-mobilità, la mobilità numerica, ce qui permettrait en un clic de se mobiliser et donc finalement d'inventer quelque chose de complètement nouveau et en un clic que pourrions dire oh collègue, voulez tu te voulez ah ben d'accord c'est pas ce que vous avez pas que pensi que vous voyez à Gisèle. Pensi que va pas trop plama, mon vestido negro. Em tout cas, eu me agrado de fazer em pau de crumpos, talvez sur internet. E uma outra causa que me agradou força de haver o coragem de me desplaçar do Brasil fins ici. E me agrado de fazer de Lusitania la terra mienne. Eh bien, mais nous sommes contents d'avoir quelques immigrés, c'est parce qu'ils nous coopèrent, mais en fait, et ou i de toute façon qui fonctionne. En tout cas, Narbonne é a minha cidade, é um prazer de partilhar com vocês esta emissão. Alors, passarei a uma causa outra, na questão que é a comemoração de 100 anos da Grande Guerra. Bom, podemos passar a esta emissão sem falar deste centenário, sobretudo que bem só nosso um soldado forte famoso, é o caporal Bartas, aquele homem autor de crônicas que cantam na vida duvidante de las trancados, era de Peyrac de Menerbès, perdão, inspirado em outra língua do céu, o Laurence Cavalier, faguete une canção sus Bartas e nos empalo Léo. Perché ti imbuyero Luis di Luru della Guerra se sembrava di Luru è toujours di l'onestità, di la frairetà, di l'antimilitarismo, di un'analisi clara, limpido, lindo des événements quotidiens, de ce que le monde que s'est entrindunurata aqui a cada monumento aos mortos aqui, os gradados, os oficiais que fazem pas, que diziam pas, que contavam pas, que de cunarios, que variavam d'ordre completamente insensato, mandavam o mundo a se fa tuar per paquet de 12 cents, pileu. E ele demora toujours amb una gacha humana e curiosamente tranquille. Escrive dans un français certificat d'études, comme se dit, une polidolingue française. Parlo dal país, parlo dal Menerbès, parlo d'un ligand natural qu'il y a entre l'us dal Menerbès qui se trappe al début de la guerre a Masso. Puis à un moment, conto tout à coup le moment où on désépare le monde per grand risque de contagio révolutionnaire, enfin antimilitariste, de révoltes et de mutinarios et tout à coup. Parlo dal ligand frairal entre les pays, so. Tret de la guerra, poi quelques meses après ha tornat prese les notes per les mettere, les tornar a redigir per aquel llibre e après diuen tutti que après c'est com si s'era atudat a acabat de parlar. Parlava pas mai, era un mut. S'agiria de parlar de fraternitat mondiale, et pas de... A Narbonne, il y avait une distribution gratis de drapeaux français
compreni pas e lo mondo che ti impegno a per festeggiare che la vittoria della Francia c'est la mort su che non io compreni pas po di pas e sui passati e sui partiti. Serge Grenier, nous avez preparat quelqu'un de mai per abans de clavar aquesta conversa sincera. Parlaven de migració, de mobilitat, mais les mobilitats són força diferents. Après la cruzada y après que las regiones occitanas fueron tombadas sous le poder francès, pitjor a pitjor hi ha l'estat francès que se centralisat de mai en mai i finalment el monde que venien toujours com soumises com per treballar i analfabetos en abandonant sa cultura i finalment s'oqueren forçats de s'assimilar per força. E arribaren a la Revolució Francesa i a la Tresena República que feien del nacionalisme francès una nova religió d'estat, verdaderament. L'escola, fins a 14, pas après, mais avant 14, serviguet per encluscar l'ús escolar i per ne fer de soldats. Hi havia exercicis militars dins l'escola. Aquesta foto, justament? Aquesta foto és pas qu'un exemple, mais dins totes les escoles hi havia tal. Aquesta foto mostra exercicis militars que se feien dins les escoles. I tota la població hi havia verdaderament un esperit de nacionalisme fanàtic i això que provoquet la guerra de 14, que ajudat a provocar la guerra de 14. Dins un esperit, la França era viscuda com envirgonada de barberats. Era el contrari d'una mobilitat lliure com hi ha ara. I aquí és el canviament que vivem. Per parlar d'una qüestió de mobilitat, havem nosaltres de joves, de fenos e d'homens que são de barulaires e nos farão tastar la canção polifônica. Amb nosaltres, lo barut. Vão ser amb la canção Filho de Cedo. La figlio de cedo, la figlio de cedo, figlio de cedo, di un fial de sé, maire de legno, figlio de fin, figlio de cedo, di un fial de sé. Maire del legno, figlio de sablo, ta forza de maire se desvario de nuestros tres deshomes, ta forza de maire se desvario, correras umbelas, penjava las leis iniquos de mundo so de sud de jus, penjava las leis iniquos, custos esta potencia. La figlio de cedo d'un fial de sé, 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 figlio de cedo d'un fial de sé. La figlio, la figlio, la figlio, figlio di cedo, la figlio, la figlio, la figlio, figlio di cedo. Tas lagremos se perdon dins un rio de stupiditat, e mai se negon din l'ocean de loro absurditat. Digui mai che tu n'aimeras pas la solitude, tu non mai figlio d'esperello,
e fenno de sulse, de mai che tu n'embrasso pas la solitude, di non mai de fio de sperello, e fenno de sulse, la figlio di seno, seno d'infialle se, figlio di seno d'infialle se, figlio di seno d'infialle se, figlio di seno d'infialle se, di seno, seno d'infialle se, figlio di seno d'infialle se, la figlio, figlio, la figlio, la figlio, figlio di seno, la figlio, la figlio, la figlio, figlio di seno. Osco Lubarut, filho de cedo. Aproveite per mercejar a presença de Serge Granier e de Yves Seguier neste plateau de história e à la vez aro a não falar de la cultura del vinho e de la vinho ici em Narbuno e no Narbonès amb nosaltres Francis Andomeneghi. Exaco, France Bonser. C'est formatrice em língua e cultura occitano, mas também é une fille de binheiros de la région. Exaco, béni d'une petite village al costat d'aquí, à 30 km gairebé, qui s'appelle Cavin. Et suis une fille de binheiros, et il y a eu tabes de binhas jusqu'en 2006 que les ai deixadas. Alors, c'est une femme de la terre também. Completamente. Completamente. Participas também de las vendémias, de las podos. Oh, sabi puda. Alors, la podo que fan cordon de Roya ou Guyot, sabi pas. Eu sabio puda las vignes como abans, la taille gobelet. Et les vendémias ero une causa normale per une fenno abans. Vol dire qu'il n'y avait pas de machines comme ara et les fennes dins une exploitation agricole anaven a la vigno, surtout per les vendémias, per ajudar, mena la terre et les fêtes de vendémia. Et après, qu'elle pense à tout ce qui se repaille et tout ce qu'il y a à faire quand il y a force au vendémia et à l'ustal. Em tout cas, se mai si dins aquest grande salo da vida. Donc, che volevi demandare, a partir de quel moment l'hobby a potuto essere la preoccupazione delle femmine per me? Parles de puda, parles de fare la cucina, ma l'hobby, la fabbricazione d'hobby. Alors, aquí, enfin, dans ma famille, mais pensi que per tout ero so même. Les femmes faisaient pas les billes. Les hommes voulions pas d'une femme dans la cave, per une cause. Il y avait à l'époque, comme per la mayonnaise, si une femme d'intrave dans la cave, et qu'elle passe la bonne époque, faisait tourner les billes. Gastava l'hobby. Exact. Ce qui fait que, traditionnellement, une femme dans la cave, il n'y en a pas. Era une affaire d'hommes. Mais ça dare qu'à Kamzat, et l'hobby qui est beau tout tu. Si. Mais è veritat che de toute manière era una preoccupazione de femmes. Pensi che encara mai n'avete parlat d'empei la guerra de 14 perché per la guerra, per les premiers cops, sicurament, les hommes eren partits, hi havia que des fans ou des biels, et és aquí que les femmes han reemplaçat les hommes. Perché, come abbiamo parlato abans, para mu de la guerra, apres mancava d'homens. E dunque la região era o estado sinistrado e as femmes prenderam uma place importante naquele momento. Dire giustamente per tu, che Languedoc, soprattutto viticole, pagait un prix fort pendant la première guerre. Une grosse tribut. Wow. Et je fais part d'une famille où on a deixat les hommes à la guerre, a deixat un papet à la guerre de 70, son fils à la guerre de 14 et dans la Somme,
Et après, per la guerra des 40, les hommes han estat mobilitzats, ce que fa que jo suis sortido de toute une lignade de femmes qui han treballat perquè les hommes eren pas aquí. I això pensi ha donat més de força a la paraula des femmes. E pensat que los lengaducias han pagat en 1418 las revoltas de 1907. Il y a eu une forme de vengança? Oh, segurament. Ce que s'est passat aquí també és que hi havia força d'agricultors i aquells homes han hagut han pas estat trop a l'escola, han hagut el certificat d'estudis i après són tornats a l'Avignon a treballar dins les explotacions familiars. Han pas hagut de preparació militar vertadiera. I ce que fa que quan són anats a la guerra, són anats dins de régiments d'infanteria e ce que fa que se són fait tuar com de lapis. Conhece uma história que diz village pas loin d'ici, a 30 km, Saint-Laurent de la Cabrerice, la cabo cooperativo è stato creato per las femmes del village. Sì, depuis la guerra de 14, pensi que les femmes dins les familles han hagut més de força perquè han sigut obligades de prendre des décisions perquè les hommes eren pas aquí. En tout cas, o linguagem del vi é linguagem força rica. E agora seguir nos preparat une chronique per nos parlar d'aquesta linguagem, une chronique octelé. Saber tastar los bis és qui con des plats utiles et impressionnants en societat. És toujours un avantatge de poder dire aquest pitjor vi és rassat. Un pau burat, mas s'aquera de presència. A minutar la coneixença pots fer tant dins la nostra societat com dins els cafets clafits alcohòlics. A eu m'agradaria de saber tastar los bis. Trobi que és la classe. Alors, anar sus internet per assatjar de ne saber un pau mai. Bon, havia ja quelques coneixences. Sabia que hi havia una història de Camden, d'acom. Mas com digueri? Oh, aquest vi ha una puli de camba. Le monde alentour me gaiter un biais estrany. Bu, meri enganada, voglio parlar de queis. Hi ha des sabus dins el vocabulari del vi que fan pantaissar los gourmands com eu. Cremo brûlado, banana, mango, regalicio. Quand legisiaco sus l'etiqueta, me desregali per abans. Ma bon, fin final, o lubi a toujours gustabil. Perder definitivament mas illusions aqui dessus quand treballar dins une usine de mes en bouteille. Le premier jour, era un vi blanc que havia gust a Iran german. L'endemà, mandarin e persego. E lo darrier giù, melou e albricot. Eri ufanoso de treballar sus tant de trucs diferents. E be lo darrier giù, me digueron mas és lo mateix vi que meten en bouteille d'emprendilus. A dicho de pratica, aprengueri quelques pitchotos astucias. Per exemple, se pot dire d'un vi crumpat un eurolitre a la cabo que és un pau tanic. Se disets que sentissetz un aroma de fruits rujos, vos podets pas trop enganar, que l'orazi és una fruit ruja. Bon, mas après saco, passer al vocabulari complicat. Oh, aquest evit a una complexitat organoleptica. Ai pas trop compris ce que voglio dire, mas como la major part del mundo ho sabun pas tapau, en general, aco funciona. Un altre mot que comprengueri pas és l'adjectiu empireumatic. La definició és ca gusta neu cremat. Aquí fugueri embestiado, perquè n'hai pas jamais menjat eu de neu cremat, pau a pau, me mai neri que havia pas jamais tastat tapau de minos de gredu, de ciment ou de lampo petroli. Comprengueri que havia pas l'experiència necessària per venir un enolog vertadier. Alors, me meteri al xuc de fruits. A tal, suis seguro de m'engana pas quand disi qu'un xuc d'albricot a un rei regos d'albricot. E como degus si coneix pas trop en enologia de smoothies, podi dire so que vol, s'encranye com me controdiga. Oh, aquest és un pau rectilineu. A un gout robusto et une petite gousse de pousse comme dur.
Pla Mercè a seguir aquest slut Dog Show e falam diretamente de Narbuno, sempre pela presença, o polido presença de França, Zan Domeneghi, que nos fala de la vinho e del vi, de la Narbuneso e de Narbuno. Mestre justu lo lexique del vi, France? Non. Francament, non. Il y a des causes que per eu sont encara desconegudes, mais un bon vi sabe de reconèixer. Francament. Et est d'accord d'abord qu'il y a trop de marketing ou de communication à l'entour du vi? Trop de communication, de marketing, non, perché aquí, din laude en general, et toutes les bis del sud de la France, haben pas saput vendre nostre vi. Preni per exemple del costat del Bordelès, tenen d'images de força fortes, amb les castells, tot açò. Nosaltres batenem pas tot açò. Pas trop d'accord avec tu, François. Perché? Mais tu ici continuer. Et ce que voulais dire, est que tenen des bis que sont tan bons com del costat de Bordeus, mais sont pas tan coneguts. Ara comencen, mas hi ha encara de treball. Em tot cas, lo lexic del vi és força complicat e sofisticat, mas me parece, Olivier de Bourdieu, que també la sofisticació arriba a l'entour del vi, de la qualitat del vi de Languedoc. Jo, come dicevo a Franza, sono pas d'accordo su una causa e come in rabbia, o come dicevo un gran filosofo occità perdu, il y a quelques temps, il n'y a plus da queste mespres, Macarel, de dire che Enfi, Languedoc, trapet, de fa, de bi, de bombi, que, mais Macarel, que c'est pas possible, fa mai de 12.500 anys que la vigna arribet, el Languedoc, arribet per la mar amb justament los fenicians, los etruscs, puis après los fossens, los romans, sem pas venguts per les platges encara, no, brica, perquè aquí és l'endreig meravellós de tot el món, almenys antic, per fa buta de vigna e fa de vi, perquè aquell és un vendion ja, Ecco, già è una prima causa. E so che vuol dire giustamente a tutto questo mondo che dicono che sappiamo pas fare di vi o che nous ha buttato o incluscat in caro che non sappiamo pas lo vendere. Che è pas vertata, giustamente. De rampelà già alla fine dell'impero romano che era Diocletian, un imperatore romano che buttet d'embarque contra los bis de la provincia narbonesa, perché los altres bis del lloc se podion pas vendre. Quand même, è di dire, a livello di qualità, già, di qualità e di quantità, perché il mercato che lo sostiene, sta bene. Dunque, e di storia, al fial dell'istoria, ne ha avuto Rabelais, Riqueta, me lo canale, il canale era per vendere l'ubi e la commaia, di sicuro. Poi il y a mai di 200 anni la grande monocultura che nous benguet faire de lune. Tabe, aquí nous butet de vigno d'impertut, tabe nella plana. Perché, sapes, un altro empire, voglio de trucs energizzanti, des trucs sanitari, des trucs. L'Empire a besoin de tout questo truc et surtout che rifle pas de trop. Quand même, et wow. Et su l'expansion économique, tout le monde se regala, savent tous depuis des milliers d'années que Languedoc est vertadier Far West. Per us altres, pas jamais per nosaltres, c'est bé. Baisi fa pétar la cantina, fa pétar la rayada, fan tout, n'y a de bis. E curo lo treche lo mercato de mesighes, tutto co, ici, estrangement, res bulega, sen demorats pendent de decennies,
sentir, sen che degus bene non dire, oh, Gary, cal bulega, cal cambia di mercato, benguet trop tard. E l'udieni l'engodusia, preferissi di dire, è che même se abbiamo cambiato l'ubiais di produzione, tutto co qui, sen incaro mai, a loro daro, la mai grande regione, allora parli per l'Engodoc amministrativo che esiste, la mai grande regione di produzione del mondo. E il mai grande vignoble del mondo. Allora, quando prendi Occitania tutto, ti puoi dire che non ha dei bi, e dei bombi, non ha pas che dei bombi in Occitania, a cosa si sa, Il y a des endroits où l'on mai plaque den dautes. Il y a des endroits où piccun pau che incaro bon è uguale. Bref, dunque, il mondo che viene a dire che venen sunt che de trapare l'ubiais de ufa de bombis, ma Bertadier, sabes, il y a incaro forse mondo che viene investir din l'ubi en l'Engodoc. E a questo pas per fare de piso de saumo che bau claure, se na Narbuno, lo che tempa de bi, en pleno sa bombuno. Adieu. Merci Olivier Dubourdieu. Em tout cas, avete visto recentemente na prensa que Donald Trump havia parlato que ele facilita forse l'entrada del bi francês nos Estados Unidos, mas la França facilita pas l'entrada del bi dos Estados Unidos ici. Il y a bien de besoin de l'urbi californien ou pas, França? Nous podem batasta per bere soques, mais a pas été nen soque cal, pas bejour del siu. Je suis pro d'accord sur la non-necessitat ni d'ubi California e ancora mai la non-necessitat de Trump, mais a cosa. Mais io che sono d'accordo da plus dus, il y a eu une sorte de légende qui disent que los lengadosia saben pas bene l'ubi e che è veritat che Bordeaux ha una reputazione, etc. Mais a dar lo monde qui cercan bi de qualitat a un prezzo razonabile, se biren de cap a bis de Corbieres, bi de Menervès e quitament monde qui són proches de Bordeaux. Completament. E so que s'és passat amb Bordeaux e que beleu va venir en so nostre, és que Bordeaux és pas ells que han fet la propaganda de Zumbi, són les inglesis. E ara cal saupre una causa. Les inglesis venen aquí. Venen pas plus del costat de Bordeaux. Dempuei un poc abans l'any 2000. Tot això que la falta de Jeanne d'Arc, per mu, quan els gascos eren ligats als anglès, l'ubi partivo e a dar justament que avem un problema desbossat. Donc, complicitat de Jeanne d'Arc du Languedoc, això que è inacceptable. Que són les migracions encara. Aí uma questão a nossas cronicaires. Avez já trabalhado din la vigne, vosaltres? David. Meileu a la sortida. L'analisi sensoriale è forse importante. Avem qualques amics, que avem poc de vi dans el nostre passat, que ho reconèixer que en dehors de Jurançó e Madiran n'hi ha pas grans susfacis de vi, mais que avem qualques vinyaires de qualitat, petita quantitat, n'a pas res a veure d'abso que vedem així, evidentment. Eu cantaria bem se trabalhar a vinha e fazer coplas vendêmios e me fui regalado porque venho de quitar em um grande vila como São Paulo e aterrissar ici din Corbieros e agora lastre de fare aquele trabalho. Ti vedi che è la manodopera immigrata che arriva alle vendemmias? Franzo, te elementos, sicurament Gisèle ho coneix pas, mais vosaltres sabeu pas, mais aquí, a la temporada de las vendemios, las garos de Perpignan, Narbonne, Béziers, Lézignan, ero clafidos de justament de vendemiaires catalans ou espanyols. Exatamente, França. Tu diz casenso de fare aquele mescladis de culturas. Cal saupre que aqui les vendemias era l'ocasió per faire de coneixences, per fer venir de monde e per faire de maridatges. Segur. Eu ne suis les productes. Mon pare és català, ma mare és langonusiana, mon pare és vengut per vendemia, és de Murat.
Quina riquesa cultural pela Mercè França per aquesta participació. Continuarem de tastar lo barut amb nosaltres, Supic, sus Hot Tele. Luz de fan de la luna, Jogundai gestelado, plueggio derire din laurate. Luce fan della luna, gioco un dai stellato, pregio derire di laurage. Luce fan della luna, gioco un dai stellato, pregio derire di laurage. Luce fan della luna, gioco un dai stellato, pregio derire di laurage. Saran saratero, ma ere pregio de sasarmos. Faran saratero, ma ere pregio de sasarmos. Luce fan
Osco lu barut, que nastre lo nostre, destra e si a Narbuno, dins aquel polit endret, a menu acústico meraviglioso, per recebre lu barut, per recebre nostre public, per recebre nostre convite, lo Sérgio de Cors, e te convide também, Tituan, de bene nos joine ici per aquest plateu, onde parlarem naturo, onde parlarem ecologia. Bom, Sérgio de Cors, c'est un homme de la terre. Je suis nascut dans un petit village à côté à Bizan de Menerves. Et je suis nascut los pés dans la terre et torni à la terre. Mais pas per ne vivre, parce que je suis retiré de l'enseignement comme force au monde. Me passegi aro cauco fedos, cauco vacos, un po' de vinho, fazendo lubi. Un fin de vida que m'agrada força. E a costata de vos, sabem, un giube cantar e também un activista per la natura, per il mondo, per la planète, Tituan? L'activité principale quand même, mon métier, comme vous le savez, c'est de canter. Mais après, thérapie est normale et intéressante, de toujours se battre contre ce qui fait que pouvons pas forcément tous avoir des vides comme la terre, et que c'est qu'à battre per abe a co, c'est qu'à battre per la nature, c'est qu'à battre baki. Donc, je pense que c'est intéressant d'être militant pour pouvoir avoir des causes, d'être contre per poder haver de causos per. Justamente, o Taro cantaram nos outros a fare nostro reunião de colo, octelé, parlavam da co, allora dara ben a questo batesto per lo petróleo, mas seria o plata bem que o mundo fagesse de batestos como aqueles per la natura, per la santate dos rios, per la santate dell'aire, não? Existem aqueles lutos. Sono aqui quand même. Mas da restar em país, per la natura? A co vendrà. Beleu sont pas encore plus médiatisés. Las lutas per la natura sono pas più mediatizados. Après, faccio una comparazione a me les gilets jaunes, è pas un movimento d'aquel taglio. Vuol dire che aquel moviment des Gilets jaunes è verdaderamente ce che putem suonar un moviment social. Ce che vuol dire che in sociologia diriamo che è aquel ben tremol che d'un cop se desrevelio. Alors que la lutte écologique, normalement, è pas encore un mouvement social. Ce che vuol dire qu'il y a d'ONG, il y a d'organisations qui ne sont pas gouvernementales, qui font des luttes per acco, mais c'est pas encore une lutte che parla al gens e che se van pas bloccare redondo dei supermercati, sai perché? Come spero che un giorno vendrà. Normalmente un giorno vendrà. Plena lu Fideriche. Une question aux deux invités qui n'y a eu qui n'est pas de la meilleure génération, une autre mais proche. Il y a 50 ans ou 60 ans que le monde dit que le pétrole qui a acabat, il y a un monde qui criden l'alarme des impulses 60 ans et qui n'aime encore à se demander si cau un mouvement social, tu qui vives dans la nature, te sentes tocat per aquella alarme. Non, pas tant qu'acord, parce que le monde n'a pas encore compris. Est-ce que tu as compris? Penso che sì, ma di che podiamo? Alla ritirata, podiamo manifestare, podiamo giaupare, ma sabi fare. Ma dicono, ma penso che il y a pas più di mondo, ma di giovani, perché c'è di un villaggio quand en 600, quand nos tracteurs arrivarono, 58 à peu près, il y avait 600 chavals. Los tracteurs arrivarono e il y avait le village vivio della vigna. Parce qu'il y avait le patron, il y avait les ouvriers, il y avait les fennos que anaven a augmentar, il y avait les vendemios, comme disaient les autres, tout ça. Alors, sont 5. Sont 5. La cava cooperativa
de biso che lo papetto in 36 la fight, aro è un squat. Alors, compreni la couleur, compreni. A cosa è passato per tutto, ma ce qui m'intéresse è che il legame entre le due generazioni, per me, finalmente, dice la medesima causa. Che, solamente elle è giovane. Ah, mais la vostra generació, quan vosaltres era jove, n'essai pas tapau que engatjat per aquesta causa? Mais io non ho pas discuté de l'Avignon, mais bon, ho visto tutto quel mondo, tutti gli amici, tutta... Era uno politico, tutto è politica, tutto. Avesca va bene, in 60 a peu près, Bonnet disio che facevano de bibino. Rappelai-vos, Bonnet, che era un ministro, pensi, pas de l'agriculture, ou de l'agriculture. De l'interior. De l'interior. Passait de l'interior, mais demandi se era pas l'agricultura. Dizione che facevano de bibino. In 59, quand l'homme de si veniva all'Ustal, prenio 5 francs. Lector de vi se vendió 25. Ara, quand ven all'Ustal, si ven. Ancora, talvez ne podem parlar. Il n'y a pas que la désertificative, il n'y a pas que la mobilité. Quand ven ara, deu prendre 6 passes. Beleu 30, beleu 40 euros. Lector de vi, le premier, se ven 49 euros. L'han pagat a Argeliès, a la cava cooperativa d'Argeliès, l'han passat. De què volia? Pot traire les joves. A mi, el foncier a comprar. A quai segur, el Crédit Agricole va prestar, me va pagaràs 3 cops almenys. A cota vezes una vergogna. Em tout cas, Sergi, a loro daro a questa questione della natura, dell'ecologia. La natura fa un crido. Abbiamo parlato di un battesto. La natura beleza em pleno batesto contra os homens, sabem paz. Faz pouco mais de mês e a guete de inundações trágicas em Menerbès, Carcassés e Cabardès. 150 comunes são estados tocados e a guete quinzenata de mortes. Octelé, a tornata Via Gallenc, particularmente pertucado em mês a PrEP. E bem encontrado Renat e Peire, dos estagiantes, un giorno de visita ministerialos. Supix sus octele. Aqui il y avait le garage che fu importato a la vettura. E appare più. È rito sul del nostro qui e me devrait sur le cop de 2 euros del matin et il y a eu juste les démonta al granier. Il y a eu d'ailleurs 99, pensi, oui. E arrivé gairebé alle finestre che si vedono qui, ma è jamais entrato nello stallo. Il n'y avait pas in casa a fare, malheureusement, e salvato il gatto a causa di una causa, e poi è sperato tutta la notte. Io ero clincato a mondo del granier e vedevo passare la vettura della carriera, la vettura che era in lago. Il y avait, c'est pas quand on est passé une vingtaine, une trentaine, ça ne pas, mais j'ai passé les voitures, à un moment, une bruche possible, le pont est parti, une a été bruche, l'hostal, c'est marqué complètement, mais ici, la carrière est barrée, complètement barrée, parce qu'il n'y a pas de puce, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'aïko, il n'y a pas de risque. Mi sono levato a 7 cose mie e avevo un messaggio sul telefono. Le filles che mi demandavo se n'avevano pla, che mi demandano già mai, e rispondi che non avevi pla. E poi un amico di Perpignan che telefona a te, e mi dice, mi vedo che io sto come un bombo. E io avvisate che sono venuto poi, io avevo delle carriere stampate per le voiture che si sono incastrate uno dell'altro sul primo etaggio.
E aqui has une idea de l'aigua on ero arrivato, dins aquella carriera. E molto di mondo che si è arrivato per tutto, e abbiamo che ensaggiavo di fare ciò che potevano, perché il y a des cose che si potevano fare dietro noi. Donc il y avait des équipes de rugby qui sont arrivées de route, il y avait la Croix-Rouge qui est arrivée un peu partout, les pompiers, tout le monde, les militaires, tout le monde est arrivé et a ajouté de force. Mais il y avait des lieux comme l'Immustal où ça ne pouvait pas aller, era trop dangereux. Conosci des monde qui sont locataires ici et qui ne veulent pas mai venir. Il y a per quelques meses per assecar tout à coup. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des notices ici pour assecar les hostals, les paredes, mais ça ne fera pas en une semaine. On n'avait perdu rien. Aqueles dog shows sem direct de Narbonne, Titouan? Conheces quelqu'un ou tu, Beleu, has avuto des problemas amb aquestes inundacions? Pas amb aqueros perquè demori pas plus din Menerbès e din Locantu, mais souvenir de les inundacions de 99, mais bon, aqueros inundacions coneixen tutti de tubiais de gent que fugueron tocats per aquò. Tant que hi la paraula, volia rispondre un po' a aquella qüestió de tutaro. N'hi un po' mon cufle d'ausi parlar de generació, se'n pas de la mateixa generació, se'n pas de tot això. Se'n pas de la mateixa generació, això és una qüestió de 50 anys. Encara parlant de lluita per la natura és mai bella que nosaltres. Això que vol dir que nos cal haver un agatge un po' mai prigu e sus de temps un po' mai gran que les nostres vides, que fin final són pas aquí. Donc pensi que és pas una qüestió de generació, és una qüestió d'humanitat, tout simplement. Completament, sono d'acord amb tu. Titouan, una qüestió per Sergi també, nosaltres totes, voleu junir un peu l'història del vídeo tutara. És que a un moment donat, nous n'avons pas butat, foutu din nos cap, une mena de non-idea, com pots que pas d'haver d'idea, nosaltres mateixes, de se sortir d'aquí nosaltres mateixes. De se dire, l'ubi, per exemple, per nous tornar a prendre l'història de la viticultura, per exemple, aquí, voleu d'incauquetenses per turisme, perquè pas, d'industrialització a fu, e perquè abbiamo capitam pas d'haver l'idea o d'idees, d'haver des bancs per se sortir d'aquí e d'anar encara endavant, nosaltres mateixes. E tot això a esperar, són que una qüestió a pas brico de responses, mais justament un lligam intergeneracional. Olivier, ne pensi que mai d'aquest lligam intergeneracional també se cal parlar del lligam de la consumació. És clar, aquò, non, Titouan? Perquè aquò que se consumís és també una responsabilitat per la planeta. Un giorno leggerai un article sul giornale Le Monde que parlava que os caçadores japoneses haviam pescado pla de balenos e après que han culpat la carne, han tastat e han visto que havia pla de pesticidas e donc as balenas são estados mandados em caro din la mar. Alors, sem trop lluny ja dins aquesta qüestió de la pol·lució, de la consumació. Perquè se desrebelliam pas, és un peu ta qüestió, per io la qüestió se pausa pas, és a dir que se desrebelliam. Hi ha de mundo que se desrebelliam pas, hi ha de mundo que se desrebelliam. Lo cal faire, cal arrestar de se fa marxar sul cap. Aquò és verai per tot el món, és verai per aquí també. Veleu un peu que ens ensenya aquell moviment del Gilets jaunes, és a dir que tot el món se pot rebel·lar, tot el món se pot batestar. Aquí, là, a costat de Narbonne, al Malvézy, que és planomat Malvézy, en ets saber un quicon de terrible, une espèce de four nucléaire. Aquò se cal batestar.
c'est qu'elle batte déjà contre Ako, qu'elle empêche Ako, et Ako, tout le monde est possible, tout le monde le peut faire, tout le monde le peut faire. Comment on dit les citoyens en occitan, s'il vous plaît? Ciutadans. Merci. Eh bien, tout aquel monde est ciutadans, c'est pour mobiliser pour empêcher Ako. Donc, pourquoi se désrébellions pas? C'est pour désrébellier tout le monde. Demain, on a un bloc au chantier, Ako local faire, et local faire est une obligation pour eux, comme une débat qu'avait pour nous, per la vida, per i nostri infants també. Tot aquells putos de tecnologia, bon, le nucléaire és un cataclisme, això va saber. Il n'y a pas besoin d'haver de débat aquí, això és un cataclisme. Donc, per empatxar aquella sorta de cataclisme, per empatxar la pollució, per empatxar que això se repercuta sulla natura tutto, cal empatxar això, cal fare baratge. Quand des poètes occitans haben de la nostra cultura que nos baillent deban, que nos disent això en poesia, invece de citar après toute l'œuvre de Léon Corde, de Jean Tabé, de Jean Boudou, la nostra cultura è fatta di lutto. Sui giovani, ma conosci quand même 1907. C'est bastiguet su de lutto. C'est bastiguet su de lutto. Et même le biais et le fait de parler à quelle langue est une lutte. Alors, par là-bas, tout à l'heure, nous avons butté dans le cap. Nous avons, à quel an? Bon, le poudet est mal dit, cal dire, le poudet est mal dit, le cal batesta, tabé. Donc, a nostra langue è quello che facciamo. E lo cal fare a nostra langue, a nostra cultura, ma lo cal fare també a nostre cose, a nostre corre, a nostre cose. E cal fa barrage per empatxar tot això. És pas una qüestió de generació, és una qüestió de voluntat, de consciència, e beleu de fraternitat i de sororitat. Quan parlavi de generació, era pas per pausar la generació, justament per dir ce que explicaves abans, a saber la capacitat que avem a eventualment comprendre que tot ce que dises n'a pas l'escala humana, que è l'escala de 3 o 4 generacions. Donc, le problème n'est pas aquest, justament de saber que ce qui combatem avui n'est pas per nosaltres, finalment, que per la generació d'après. Veritat. La transició aquí és per io, per els pitjors de fan. Si passi per mai dins les vinyes de Rubigang, de tots aquells salupariers, és que jo ho he comprès. Mais solament... Per nosaltres és tractar. El romer de tot això, si te fotem pas això, te fotem aquí com mai, i te caldrà passar per ell, i si vols saber, és això, aquells tipus no tenen, com diz Jos, se cal revoltar. Ce que ne pensa é que podem pas faire une consommation de causas de biais passiu, nos cal haver toujours un biais politique de todas as causas que sema faire une meno de consommation que também din la vida numérico. Marie Lavitte nos a preparado une chronique para falar da YouTube, ecologia. Et pramu qui arribam l'écologie qu'est à la mode. Katsei pramu des impulses quelques dies qu'est bis floreia conseils à adopter un comportement écologique partout sur Zeratel. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Daré tous aquests messages se troben militants écologistes qui ont lancé cette campagne qui s'intitule On est prêt. Le principi 30 dies, 30 desfis. Los relais d'aquesta campanya, youtubers célèbres, personalitats d'internet, influencaires qui cada dia van incitar les dues comunitats virtuals a participar. Tabaya un exemple a tot, le primer dia que pertocava los vostres currics, lo desfis, ouais, que supprimi lo mieux anciens currics et a réduit la mieux marque emprunte numérique. L'explication, si 50 000 internautes netteien 1000 currics, 300 tonnes de CO2 sont estalviades, si 300 anna tornar Paris, New York. Les autres défis que pertoquen le recyclage, la réduction de la consommation de plastique, d'énergie, de papier, l'incitation au compostage, etc., etc. La bête, quand on idea toutes les critiques, c'est que les partagent també, aquests youtubers que sont hypocrites, qui n'ont pas arrêt à de l'écologie et qui cerquent qu'à augmentar les lues vistes. Meilleur que trobi tutu que hi ha bonne causa pramu les motivacions vertadieres d'aquests youtubers a co rai so d'important que sont les générations de qui arrivent à aquestes personnalitats que comptabilisent millions de vistes et l'audience principale que sont les joueurs de menys de 20 ans
abandonats pels hommes politics, pramu tot simplement ne són pas electus, e açò qu'aiu eru mai, a que joins que sons los ciutadans e los electus de demà e que van haver un rol mai dans la presa de consciència ecologica. La bet si, mercès aux youtubers, l'ecologia qu'est à la mode dans les courses de recreacions, que disi Osco. Pla mercê, Marie Lavit. En tout cas, aquesta selva on était ja ma boitomel, amb tots els espans que havien cada dius. E uma questão, menys de Big Data que menys de centrales nucleares? Dizi, menys de centres de conservació de les donadas, que seran menys de centrales nucleares. Sai pas, perché els que fan lo nucleari sono capaci di dire no, non cal tot mai. Mais normalement, c'est pas menys de consommation, forçadament, parce que la publicitat, il y a un scénario comme à Copenhague, qui est Negawatt, qui a fait un scénario sur Aco, et qui dit que c'est les bancs, les panneaux publicitaires, je dis c'est déco, qu'il y a des gens qui s'amusent à les déboulonner, et c'est magnifique, c'est très bien, il faut continuer. Donc tout aquells panneaux publicitaires aquí se los levan totes economisant l'énergie de mai d'un milieu de fugau. Aquí, mai d'un milieu d'hostal. Recamé aco, podem clavar Fessenheim, podem clavar l'EPR, podem clavar tot ce que volen. Hi ha comunes així en Languedoc qui estupen la lutte la nuit, que sabem que el consum d'electricitat per l'esclairatge públic que és gigantesc i que costa a les col·lectivitats. A vegades saben que hi ha comunes que comencen a estupar a partir de mitjanit. Hi ha Pepio que fa aco. N'hi ha de mai en mai. E amb Paspou el món a l'escuranya. Non, perché le lume è automatique, sabes, David, quand ne passam a cosa luco e baqui. E puis n'hem pas mai mainatges e n'hem pas mai pou a l'escuranya. És la minutario. En tot cas, vos gran mercedi per vostra participació en aquest plateu. Tituan, te convido de tornar a la scène per cantar encara una cançó novel·la per nosaltres. Aquest és el Doc Show en directe de Narbuno, amb el públic amb nosaltres, també vosaltres en directe sus Facebook e nostre site www.octele.com. Vos dai-se sur pic amb l'acolo polifonico Lubarut. Batut amb lo silenci com un arcangel buffarel malgur prigun de l'absencio trifo l'arcangel San Michel me soy batut contro la terra me soy batut contra l'ocell e fai recular las murallas com un desir otro ver. D'ombres andava son vengudo com un ombro fase rampel mentre escuflats d'ombro trebanços del sexe mai naut que l'usè. Literatura me deve la primera ofel Carlos è gran como l'absenzio trufo l'arcangel San Michel de cordes de sel accordo d'Espagna de fil en cordura e cercat mussi e cercat Lucy per rompere l'accordo l'uno du per misericordio de Franciman Franco fisse al fin fin tutto ciò che sento se trece in panteno l'estanco l'estravo la guida del sedù so che mattazzi se che fa cader de barbe las nau come non presum tu so che trabico e ligo l'uggiù fai senza in cabestro singlo cinturum tu so che trabico e ligo l'uggiù ma speccia dal crollo così che se scado e fare trovare che lunghe bride ma speccia dal crollo così che se scado e ricordo del bagno a collo giù se me
come un arcangel più farel, ma lugu prigun dell'absenzio, lui for arcangel San Michel. Osco! Pla merci al Barut per questo pulido cerrado que nos faz tastar vostra música e neste doc show Narbuno e nostro plateu que parlarem típico de cultura e língua occitano a Narbuno e bem Ricard Català. Adicias platutes. Adicias Ricard. Avete bella Benedito Baneri. Bonsoir Benedito. Adicias. E Nathalie Miner. Vosaltres totes duas, regentos de escola Calandreto, e o Ricard Català, o menaire de Rádio Lengadó Narbuno. Exato. Alors, Ricard Català, fa 15 anos que l'associação Lengo Vivo mena questa Rádio Lengadó no 95.5 e celebra ici din l'Urudol de Narbuno. La radio che te farà petalucap, tal che va dicendo per la debutto. È una radio nascuta in 2003, 2004 e dunque nous siamo sviluppati, ensayando di valere la parola al mondo della cultura occitana, las calandretos, també la musica, per esempio il gruppo Lu Barut, riceve le produzioni, los disques, e dunque podem diffusare aquellos músicos occitanos capaces de d'autres possibilitats sulla radio almeno per sortir sulla banda FM. Benedito, la Rádio Lengadó pode essere também considerado como um outil per studiare la língua dins una escola Calandreto? Podem dire que effectivement pot ser una eina per nosaltres, sem regents, e la transmissió de la llengua també s'apeja sus d'aïsines a Ital. Donc, veritat que amb el Ricard pot intervenir en les escoles, és important també pels infants, de sortir de les classes e de veure que se pot usar la llengua també en de fora e sus de ràdios. David Groclode, dins un país, també vem de ràdios occitanos? N'avem avut, n'auram. Io che sono appassionato di radio, che considero che è un media nobile, la televisione també, evidentemente, si sono da un mondo di qualità con voi. Dunque, non è che è verità che la radio che è importante e che mi souviene io quando avevo i mainaggi petits che mi demandavano ma chi hazeb bus abans quando non aveva la radio in Occità per questi mainaggi che era naturale, importante per la pedagogia. È complicato no, di avere la radio? È un po', il y a des travaux, almeno al livello amministrativo, des papiers, des papierasses, cada cop n'hi ha mai, de preparar, ma infine, bon, ce che fa piacere è che recebem de creators, de musicians, recebem de scrivans. Per esempio, he menat un roman che è stato scritto, parlavo di mesclo di popolazione, è un uomo che è nascuto a Masamet, che vive a Narbuno da 20 anni e che dunque cada anno, cada 2 anni, si dice Cristian Ciaumu e scrive dei romanzi in lingua nostra, minuzità, lingua d'Ussia, forse blues, forse aggradio e pulito, e dunque aquel roman Abellos e Fuselus si passa pendent la guerra di 42-43 della Montagna Negra e dunque sbesen un po' tutta quella popolazione, los girgils entre los resistenze e los collaboratori di las meteisos famiglie. Dunque, esatto. E è pubblicato per l'IEU Lengodoc, dunque bacal solinha e acabo de expelir. Bem, em tu caso, Rádio Lengadó Narbuno fa parte da minha biografia, porque quando fazíamos estudos do Occità a Béziers, fazia 2 semanas de estágio am-tu, Ricard Català. Esatto, nos agrada perché è un viaggio di passaggio che sabem e dunque recebem regolarmente del CFOPU de Béziers de stagiaris che vengono passati qualche settimane. E dunque, ensaiando a ajudar come podem. Que nastre o meu, não? E sui tu giun. Parlavos de la radio importante, n'hi ha pas tant qu'accord de radios occitanos, è pas troppa esita, premiere sulla banda FM, e aqui também pas plus de places. Donc, que costa cá, também, de poder diffuser sur la banda FM? Il y a eu cours qui a été. C'est-à-dire que, bon, il y a ben 12 salariats, donc déjà
hi ha un cost per acò, abbiamo la SACEM che deve pagare come diffusando de musicos, abbiamo l'elettricità, abbiamo la mantenenza per gli ordenadors, perché tutte... Des morts associatives. Des morts une associative. Bon, abbiamo des subventions d'un fonds de soutien à las radios associativas. Et le projet que abbiamo è justement dire qu'il n'y a pas plus de fréquences, mais le CSA a capitat fazendo des estudis tecniques de faire sortir 2 ou 3 fréquences nouvelles. A Narbuno nu, a Béziers nu, mais 3 a Carcassonne. Et donc, pensi en janvier, février, il y aura un appel à candidature et on a ces candidats per poder, se é possível, ottenere una frequência a Carcassonne. Demande un ajudo a nostros cronicaires. A loro daro abbiamo dunque Radio Lengadó Montpellier, donde fa o partido, Radio Lengadó Narbuno, Radio País, Radio Occitânio, a Toulouse, e chi altro? Conheces? Ogni d'autos, lo problema. Di me ajudar. Il y a Radio Albiges qui a causas en Occitan, il y a radios qui ont causas en Occitan. Le problème c'est ce que disent las fréquences, mais las fréquences qui UB public qui actuellement est vendu à sociétés privées et qu'il y a eu problèmes sérieux, ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas eu radio de services publics en Occitan dans ce pays. Esatto, per esempio qui a Narbona abbiamo pas Nikito Mene in francese di radio pubblico dito locale o regionale come France Blau. Donc il y a une à Perpignan, une à Montpellier, mais des autres n'abbiamo pas. Penso che dell'Occitan, che la società pubblica fan pas pla gran causa. Sì, annuncia che la peraven radio escupit. In tout cas, la toco è di fare la promozione della lingua e della cultura occitano. La lingua occitano che è una lingua suonata também di lingua regionale e Fanny l'artigo ricebette lo senato Alain Marc che parla di lingua regionale in una conversa sincera di l'emissione Caro a Caro de Octele, Supic, dins aquest Doc Show. Et peut-être assis sur le plateau de Doc Télé, de Carré-Car, vous engagez à parler, à tourner à parler de la langue de la voilà, occitane au Sénat. Ho facem, la meva preposició de llei ha pogut prosperar, se volés, perquè hi havia tot posicions, perquè hi ha encara que són dins històries velles aquí a mi. Ma cosa pas important, jo soy, como sabes, engatzat aquí dessus e pla segur ho farai, cada cop que podem amb els altres col·legues aquí. Mais sempre nombrosos, atenció. Mais s'han de defendre les llengües regionals e poder ser... Abbiamo pas besoin de dire que en defort de la França cal salvar la cultura francesa e en de dins de la França cal pas salvar les llengües regionals. Se jo pas où est donc où suis. D'accord. Le sénateur Alain Marc vem da Beirut. Ele conhece para a questão da língua occitana, mas aí também a Narbona vem um cônsul que esforça atentivo às questões da língua occitana. Ele nos diz que existe a motivação de parentes de escolas calandretos que facilita que a commune de Narbona participe d'aquest projet del pôle occitan de proximitat. Benedita, Nathalie, nos podes parlar um pouco mais d'aquest pôle occitan de proximitat? De què és això? Alors, le pôle occitan est porté par l'association Bastissem Occitan Narbonès. Donc, cette association fut établie dans l'an passé et la toque, effectivement, est de promouvoir la langue et la culture occitane. Alors, effectivement, derrière, il y a les parents qui sont présents. Et donc, cette association il y a d'autres associations qui sont fondatrices qui donc la calendrette narbonnaise de Ségur per l'expandiment et le développement de son école. Il y a la fédération Audenc de las calendrettes, la fédération régionale. Il
Il y a tabé l'association des ADOC, une troupe théâtrale, et la compagnie des Lalou. Alors, c'est un espace grandiose, sabes, quasi 1000 mètres carrés, qui va accueillir também une école calandrette, la Giachetuno, qui existe déjà, sont deux écoles calandrette sur Narbuno, la Gragnoto et la Giachetuno, et aqueles espaços nouvelles seront donc per la Giachetuno. A Lorodaro sont camps d'infants. À Lorodaro, donc per la Gragnoto, il y a 94 mainaches, et sur la Giachetuno, 52 aqui. Mas os locals que qui sont prestats per la commune, a Lorodaro sont trop petits et podem pas penser en développement. Donc c'est important per l'école de pouvoir avoir un lieu qui peut accueillir les enfants, qui fait 12 ans qui accueille pas mai d'enfants, donc c'est important de développer. Et aquel lieu permettra effectivement de créer une école, mais pas que l'école, il y a d'autres bâtiments, et aqueles bâtiments serviront per d'associations. À la vez, exato, d'associações, de cursos de língua também, que serão preparados pelos parentes e per toda a comunidade, e porque faz Ricard Català l'instalação de Rádio Lengador em Lambinudu. Almens un studi per poder fare des missios amb els escolans e aqui. Bem também de nosso public Anne-Sophie Cassin, que a participat também, c'est la menaire d'aquest projet, não, Anne-Sophie? Para merci d'être benvinguda de participar d'aquesta émission. À la vez, la possibilité de recebre 100 enfants qui seront accueillis dans aquel espace nouvel. Podem parlar que la ville de Narbuno è verdadeiramente una ville occitana e amb l'ajuda de la commune e lo mestre Didier Mouli, sem força de la transmission d'aquesta cultura. Effectivement. Aquest projet est també portat per la commune et és important que Lucio et sera le premier pôle occitan dans la région et pensi que totes ne podem ser fiers et qui és a Narbonne que se va debana. Bertat, justament per bomba dessus, se vei pas trop din la plano, lenga luciana, justament des communes, des conces, che sono tre che si mettono a sostenere la cultura occitana, perché pas catalano sta bene, mostrano che è una decisione politica e après tutte le iniziative capitano. È ancora un po' forse rara a dire, giustamente. Sabes, Olivier, é porque aí a Narbuno e bem de mundo, força bulegadice, sabem? L'Ustalo de cidade de Narbuno e bem das associações, a motivações políticas, a motivações culturais, porque sabes, parlar de cidade é a resistência e também parlar de uma política occitana é que conquista a resistência. Donc, é bem aí de mundo que se bulegam e que fazem a transformação daquela sociedade per botar l'Occità din la vida obidanto. Il y a bien les drapeaux occitas, il y a bien les carrières também am l'ancien Occità encaro din las paredes. Podem dizer que Narbonne è verdadeiramente un vilo occitano, Ricard Català? E cal parlar del festinal Festenoc che si devanno cada anno den pei 3 ans a Narbuno Placcio e dunque a me concerts de groupes occitas també danses tradicionals, donc acco è un budget pagat per la commune, donc è che cal valorizzare. Giustamente, Ricard César a nous dire che è completamente possibile di legare la cultura occitana a la plage. Donc c'est pas en estiu. C'est un baluarte de la mar. Donc a los turistes. E lo Festenoc che si realizza cada anno. Donc un se trappa in de foro de Narbonne Plage, a questo meno de manifestazione. Caliana allo stadio città di Narbuno e ben de manifestazioni cada dimecres. Tutte sus chilometri de plage che ben en Occitanie o Macarel, il n'y a pas qu'une endroit qui existe à quoi encara que quand même que ben conhece Macarel. Conheces de outras manifestações occitanas em de fora daí? L'Occitan avait déjà un cas que Narbonne qui a l'ancien syndicat d'initiative qui prépare justement d'animation, il y a des colloques d'autres camps qui se font justement
che si du prisuna mai al mondo. E puis cada dimarts também o Cercle Città Narbonese que faz de reuniões com mais de 100 associados. Esatto, e voglio també de cursos de lengo, 2 coach per setmana, lo dimarts e lo dijous, a 6:30 del ser. Organizo la suben de conferências, fa também un serado occitano al Palais del Trabalho de Narbuno, cada anno, animavo fins all'anno passato lo total festun Fiog de San Juan de Narbuno, a me de gruppi occità, pensi che lo Barut è un gruppo che è passata in quello festo, e dunque fa un fin de causas. Abbiamo no public o João Pedro Laval, que é o presidente do país nosso amigo e amigo de Cita. Vosaltres anás também ao Estado de Cita de Narbuno para ver as manifestações que são organizadas. Benedito. Alors, Yanam, podem prepausar também de causas. Il faguerem une exposition din l'encastre de las escolas per une exposition sur l'usaico, un travail qui menat prestat pels infants et regenta. Pode poser une question sur les deux calendrettes sont à 180 ménages, c'est pas compris. Un peu moins. Il y a une croissance continue ou il y a une stabilisation, il y a une impossibilité de développement, ça ne passe? Nathalie, en bella jaquetuna qui se développe. Abbiamo sperato qui per fare dintra de mainage de piccius per che abbiamo pas prou de place din las classes et din lo lloc. Et justement, de merci à qui quelle endret nouvelle que c'est Sébastien pourrait accueillir 4 classes entières. Donc de la galine et de l'uovo, est-ce la demande qui crée la réaction politique de la ville ou est-ce la ville qui crée la demande? Qui nous la demande, c'est fa des parents qui nous demande bertagère de se rapprocher de la langue et de la culture. Donc il y a une pression populaire. Poi de Nessal, perché Pasuenda ici, a ben lo colégio Calandreto Clá de Luno, Amaral Santa, B, donc os 3 que os pitius serão mais grandes, podem fazer a continuidade de leurs estudos, esplaco? Oh, e aqui a Narbuno, al Colégio de Ciutat, hi ha un filiale occitano per las 4 classes, donc aquò los escolans de la Calandreto, la Graniotto, che sono al Collegio de Ciutat. Che sono al collegio, oh. E sabes, ne parlerai a meu filho, que parla Lucita, depuis le ventre de sa mère, a receillé. Malde, hai la sorte. No, ma ecco, è un serado de famiglia, perché ha ben lo padre, la sorte, Auro, e l'altra sorte, la figlia, Malde. Fa una confusione perché è tutta la famiglia seguia e mai Eva, la matriarca che esercita bem nos altres. Bonsoir, pla merci d'être ici in questo plateo. Merci de la convide per beni canta. Content. È un momento speciale per tu de questo riscontro di famiglia. Oh, e a mai també és una ville que ben frequentat perquè són 3 o 4 d'aud e del costat del Menervès. Donc, coneixem pla el canto i nos fa plaser de passar per aquí. Allora, o barut, el mai d'estre barulaire, se també d'infants d'aici, d'erau, e anas bulegat també, los barulaires. Hai vist que avès una agenda força implenada per mes de desembre? On en passeggia in Bretagna perché è un po' la famiglia d'accueil a Bâle e nos regala di passare per fare tutto plein de cose, en cantar, fare de cuisine, en fare de taller de danse, de poesie e s'en tasta de bit també, que c'est cal pas amaga que cal partager també la culture de la beguda. Malde, per ne sapere un po' mais a propósito de tudo aquilo que nos avés cantado e também per conhecer um pouco mais o barut. Avés 2 espetáculos diferentes, nos podes falar um pouco? Oh, a mí une formule donc que semble un peu à mes mailles de percussion et une autre personne qui est pas aquí à Kesteser, qui est un talier, et faisait donc un spectacle à grand, qui est un peu boulégan. Et après, il y a la formule per las glaze, los endreit mai intime, que ce sont le camp de la terre, où elles sont en acoustique avec las voces qui font la polyphonie. Et per clavar aquesta émission, de que avez preparado para nós outras?
è un can che si chiama L'Umbro de Mai, che nous agrade perché parla del bulegadis justamente de combattre un peu les leis, les règlements qui ne sont pas forcément justes. Et donc c'est qu'elle bulegad del biais qui voulait, mais le cal faire et surtout qu'elle démourat d'Hubert à tout et Yana. E se jamais nostro public se interessa de saber mais sus Lubarut, così podem vos trobar? Alors, il y a un site internet qui est Oxivent Production. Après, il y a le Facebook, où tu es sans tabé. Et le mail baru.lu@gmail.com. Qui ne pas très d'ailleurs, nous agrade de discuter avec le monde. E bem, vos convido a todos de cantar uma canção d'arriero per clavar aquest dog show e aproveite per vos mercejar per la presença vostra, porque sabe que a ruta é estado um pouco complicado. Aproveite também per mercejar a la Vila de Narbuno, a la persona del Conce, Didier Moli, Tanguy Loisel, Marie-Pierre Coller, Jean-Pierre Laval, Anne-Sophie Cassin, Guissier, Jean-Marie Orit, Bruno Peiras e Bernadette Boucher. Pela mercê, pelo escuto vostro, per aquesta participação, pela mercê aos convidados e ao público. Vos dai-se am Lubarut. Se non avere la riforma, l'us codele, l'us reglaments, amaia ben più per la forma, escutar os governaments. Se non avere la riforma, l'us codele, l'us reglaments, amaia ben più per la forma, escutar os governaments. Ara seta sulla talbero, Ara seta sulla talbero, regarda lo gran prada nudo, tutta con l'oro a riveste cara da terrore d'undo. Ara seta sulla talbero, regarda lo gran prada nudo, tutta con l'oro a riveste cara da terrore d'undo. Aveva già un po' più lui, just laure nu se n'arrestat, l'umbro de mai lu plüj de mens, l'urete sure un pau barat, crevare lus pe sanguinus, dave marcialu punchia, lu ventre dur de nostres cosses, dave mangiare la libertà. Se non avere la riforma, los codele, los reglaments, avaia ben più per la forma, escutar los governaments, ara seta sulla talbero, reganda l'una prada al munde, tutta con l'oro a revés, encara tra terrore d'undo. Avem așa un populuen, just laure nu se n'arrestat, l'umbro de mai lu plüj de mens, l'urete sure un po' barat, crevare lus pe sanguinuses, d'ave marciar lu punchiat, lu ventre dur de nostres cosses, d'ave mangiar la libertà. Se non avere la riforma, los codele, los reglaments, avaia ben più per la forma, escutar los governaments, ara setar sulla talbero, regalda l'una prada al munde, tutta con l'oro a revés, encara tra terrore d'undo.
Siamo alla fine di questo Doc Show. Pla merci a vosaltres per questa participazione. Pla merci encara las escolas calandretos e alla convergência narboneso, especialmente alla persona della presidente Cristina Dausat, de nos trobar sus nostres sites www.octele.com. Pla merci a vosaltres nossos cronicaires. Merci, Pla. Olivier Dubourdieu, Marie Lavitte e David Gros-Claude. Vos trobarei il mese di sempre a Montpellier per un dog show de Nadal. Al coppe che ben, brave monde e pla merci per l'escuto vostro.